I ngā pō pare me ngā pō mere, ka hīkoi haere ngā wā tēne Māori i ngā huarahi o te Papaioea ki te whakatau raruraru me te tiaki i te hapori. Engari, nā te iti o tā rātou pūtea, kei te ua haere tērā mahi ā rātou. Nā kona no kua tahuri atu nei rātou ki te kaunihera ārohe. Mei kore noa e tūpono, ka tautoko te kaunihera i a rātou. Ko te aki, a ngā wā tēne Māori. It'll be just so lovely just to have a base. I tēnei wā, koe nei te kāinga o ngā wā tēne Māori toru te kau o te Papaioea. He kokonga i te whare prihimana. Aha kua ko tā rātou mahi he tautoko i te hapori, kaore anō rātou kia whai pūtea ki te whai kāinga mō rātou. We used to have a base in Palmerston North, but when our last chairman died, we lost our office, so, and the funding. I hui tahi te kaunihera me ngā wā tēne Māori i tēnei wiki ki te kōrero mo te kaupapa nei. Aha kua i kaha te tono a ngā wā tēne Māori, he whakatūpatotanga tā te kaunihera. Mōhio tātou he nui pēr nā tono mō tēnei mea te pūtea, te whakahaere nā mahi o nā hapori. I tēnei wā, kei te takiwā o te whitu te kau mano tāra te maha o ngā pūtea, ka whakapauria e ngā wā tēne Māori. Ko tā rātou tono, he te kaumātoru mano. Engari, tutuki mai, hinga mai rānei, ka kōkiri whakamua tonu rātou. Well, I've been in Murray Warden since 1989. We just love it, and we wouldn't swap it for anything else on a Friday or Saturday night. Hei te tīmatanga o te tau e tū mai nei, ka hui te kaunihera ki te māhora atu i ngā pūtea ki te hapori. A taua wā ka mōhio ngā wā tēne Māori, mena ka tāia e rātou te whakarere a kāinga tahi, kia ora a kāinga rua. He tā Gardner, te karere.